Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Uyu munsi tariki ya 15 Gicurasi tugarutse imbere yanyu. Nkuko mubibona ndi kumwe na Meki Kayiranga. Yiteguye kubaha ubusesenguzi bw'uyu munsi ku nkuru zitandukanye turi buganireho. Meki wiriwe? Uriya tuzi. Yego, hari hashize igihe kinini tutaganira. Hashize igihe kinini. Tutagiye muri byinshi rero, umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Major Ekenge Sylvain, yatangaje ko umutwe wa M23 uri kwitegura kongera kujya mu mirwano. Avuga ati ntabwo ajya bura ijambo RDF, avuga RDF agashyiraho slash M23, akanongeraho rero ngo le terroriste, abaterabwoba. Ubwo ni ryo jambo nakoresha mu Kinyarwanda ngenekereza. Ibi bivuze rero mu gihe nyuma yaho na M23 iherutse gutangaza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo ziteguye urugamba, ziteguye kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibi urabibona ute? Urabona bicyura iki? Ni game nyine nkuko byumva. Ekenge nta kindi yakavuze kindi, kuko niba M23 hashize iminsi bari bashinje ko bari kurunda abasirikare benshi n'intwaro mu cyane cyane mu bice M23 yahoze mu ngira ngo n'ikiganiro twagiranyejo na Major Ringoma abivugamo, nabo barabyumvirega. Ubwo tuba tudakorera muri Kongo, dukorera mu Rwanda, tukanavuga mu Kinyarwanda, wenda rimwe rimwe tukashyiramo igiswahili cyangwa igifaransa, kuko iyo tubaza nka buri ngoma dushobora gukoresha izo ndimi. Nabo nzi ko bakora barakora surveillance, barabicekinga bakareba ko ibiba bibavugwaho. Kuba rero mbere tubivuga ndetse no mu matangazo yasohoye, ntekereza ko icyo kintu yakivuzemo, nta kuntu nabo batari kuza bivuga. Ariko ukabona ko icyo bavuga leta ya Kongo akenshi irabikora nyine nk'urwego rwo kujya kwikiza, ni nk'urwitwazo. Iyo igaragaza kwanza mbona n'igituma ikwiye kubivuga, irabivuga se yubahirije amasezerano. Iyo urebye mu M23 yubahirije ibya biganiro by'abakuru b'ibihugu, kandi nibyo bagendeyeho hajyaho zirangabo za East Africa. Ariko ajya kurokora leta ya Kongo nta kimwe yubahirije, so nta n'ikikwiye kuvuga ariko ntiyubahirije amasezerano. Ibyo ikora byose no kwiriza ngo M23 ashaka kuba imirwano, ahubwo M23 yaratinze. Yakwiye ko yari imirwano kera yarabatsibuye ikabaha isomo, kubera ko aba bantu b'abakongomani bano bazayirwa bafite urwango rwo kwanga M23 n'abantu bayikomokaho, ntabwo bayikunze. So ni urwango gusa rwabo bifitiye, ntifuza ko babaho abantu kugaze ngo ujya muri Sabyinyo, gusohoka muri Kongo ugende, iwanyu ugende, bakakurutisha abanyamahanga. Buri abanyamahanga buzuye muri kiriya gihugu, bitwaje intwaro, birirwa bica abaturage, ariko ngo M23 isohoke. So rero ibi Ekenge yavuze tuyize ndabona ko nyine ni nk'ibyo M23 yavuze, nayo ishobora kubivuga hari something behind. Ariko ikigaragara cyo urugamba rugiye gutangira, ikigaragara cyo umuriro ugiye kwaka, ikigaragara cyo tuyize nibwo tugiye kubona intambara. None se Meki, kubona M23 kwanza, M23 mu bigaragara ntabwo yubahirije iriya myanzuro yose, nkuko n'uwahoze ari komanda w'ingabo za YASE ziri muri kiriya gihugu, Major General Jeff Nyaga, yavuze ko yubahirije ingahe 85%, ari byo bice yarekuye. Buriya M23 y'ubwayo ntiyabifite ikibazo cyo kuba kihese kandi yubahirije 85%. Yakaba yibikora 100%. Kuziye mpamvu irabikora, abaturage bakicwa aho yavuye. Reba ibintu abarundi bakora, ingabo z'abarundi zagiye zifatanya na Nyatura CFDLR. FDLR ya kabiri ntushobora kubitandukanya. Ziragenda zifatanya n'abandi b'Abazarendo, zirafata abaturage zikabajyana muri Goma zibita bari mu M23. Ubwicanyi bwarakomeje. Kuvuga ngo M23 ngo ntabwo yubahirije 100%, ahubwo yakoze ikosa ryo kugeza kuri 85%. Kuko nayiricuza. Ejo wumvishe ngo avuga ahantu hose bavuye hose hasubiye iki
hasubiye FARDC na Wazalendo. yabishinje yavuze Yabishyize- ko ingabo z'u Burundi ni igice ahubwo ingabo z'abarundi zirimo, eh nawe yabivuze ibyo byose ndi kubwira yarabivuze, ni igice ingabo z'abarundi zirimo. Rero mbona ko yumvene turavuga ko zikosa ryo gusubira inyuma, ariko nanone yagize gute, yagaragaje ko itari ikeneye imirwano ahubwo yari ikeneye amahoro no kumvikana. So rero kuvuga ngo ntabwo yubahirije, ahubwo yararengereye yigaruka igafata ahantu hayo, kuko niba ihavuye abaturage bakicwa ikahava, reba ziriya nka zishwe, ziriya nka ntekereza ko nta muntu umwe zitababaje, akuze kwica inka tuyizi, ni ikibazo kibabaje rwose, kirababaje byonyine. wenda kereka abantu batazi tuto cyangwa batazizi, ariko inka ni itungo umuntu ari yakumva yamushimisha, usibye ko wenda n'ubwo wenda byabaye bizinesi, abantu babicuruzamo bakagurisha amata bakazigira ushize inyama, abantu bose barya inyama. Mu gihe cyashize, mu myaka yashize, abantu baryaga inyama babaga ari bakeya, abenshi bavuga ati dushobora kurya inka turanywa amata ahubwo. So uyu munsi rero byabaye ubucuruzi, abantu barabimenyereye, ariko gufata inka magana angahe ukazica. Ejo na Ngoma nawe yabivuze avuga ko bafata inka bakazica bakajya kuzicuruza, bakazitwara mu makamyo ya FARDC bakajya kuzigurishiriza mu mujyi wa Goma kuri make, bivuye muri position z'abarundi. So ingabo z'abarundi rero navuga ko zifite, ngira ngo nabyumvishe no mu byo Kisekedi yavuze mu bantu yagaye ba East Africa, yabaye nk'ufata ingabo z'abarundi azikura muri East Africa, muri Regional Force ya East Africa abakuramo, arangije avuga ko bakora neza, afata abandi barimo Abagande n'Abanyakenya bita ko bo badakora neza, nongereyo n'Abasudani. Yego, ibyo rero bikwereka ko ingabo z'u Burundi nyine zankwanye na leta ya Kongo, ntiwazitandukanya n'iyo Nyatura, ntiwazitandukanya n'abo ba FDLR, kuko ziri mu bantu basapotinga iyo mitwe kubasha kugera hehe, kugera mu baturage no kujya kubica. Uravuga ko M23 itari kurekura 85, ntabwo yagomba kubirekura, ariko se ubwo M23 yarekuraga biriya bice, ingabo za EAC zari zarahageze, ari iz'u Burundi, ari iza Kenya, iza Sudani y'Epfo ndetse n'iza Uganda zo zahageze nyuma. yari kuzireka zikaguma mu mujyi wa Goma, nibwo bari bugumve agaciro kayo. Ntihari kuba intambara iyihe hagati ya M23 n'ingabo za EAC? Ntabwo zaje kurwana muri manedi zivye, ntabwo zaje kurwana, kandi M23 ntabwo yazirasa. So urumva ni ukuvuga ngo ntabwo muri iriya ntuza chapter zifite, ntabwo zaje kurwana. Kisekedi bashaka ko zirwana, ariko ntabwo zaje kurwana. So ntacyo zari, ahubwo ikibazo cyari kiriho, EAC yabonye ko nta buryo yari bubeho iri mu mujyi wa Goma, abakongomani bari buyitwikireyo. So nicyo kintu cya mbere nanashimiye Nyaga, ngira ngo nanabivuze mbere, Nyaga yakoze ikintu gishoboka cyose, abona aho ingabo za EAC zigomba kuba. Yagize ashyizemo imbaraga nyinshi, baranegosiya na M23, akanegosiya na leta. We ubwe niwe wikure negosiyasiyo. Nyaga negosiya na M23, warabibonye aho uburyo yabanje no kujya kwisura, uburyo agerageza kwinginga kuyicacura. M23 bivuga gute iva mu birindiro yari ifite. Ikindi wagiye ubona ko M23 aho yavaga hose yavaga iseka, n'abasirikare ba EAC n'iki, nawe ukabona baraseka like brothers. So rero njye mbona ko kubwanye ntabwo yagomba kuva, kubera ko uyu munsi iricuza. Ubona ko matangazo nayo isohora iravuga ngo inenga ingabo za EAC, ikazinenga ku myitwarire zifite, cyane iz'abarundi. Ahubwo ngira ngo n'iz'abarundi gusa, nuko bazitsinze, yabivuze muri rusange, ariko ni ingabo z'abarundi ni igice zibamo. So rero ubona ko iricuza, ngira ngo imaze kuva mu bintu, abantu bararakaye benshi, abantu bayikurikira, bamwe mu bavandimwe babo, ababyeyi babo bibajije bati ibintu M23 dukina ni biki, ni game iri gudukina. Ese koko hari n'abavuga bati M23 ishobora kuba ari telekomande yikoresha. Hari abantu bicariye ahantu runaka bavuga bati caha, hagarara, subira inyuma, genda, hunga, uzagaruke nyuma. So urumva hari abantu benshi bavuga ibintu byinshi cyane, ariko M23 bavuga ko bo bahirizaga iki, amasezerano ava mu biganiro bya Rwanda. Ni ibiganiro bya Rwanda bubahirizaga Nairobi ndetse na Bujumbura, byose byahuje iki, abakuru b'ubuguso. Rero ubona ko M23 iyo yanga kuhava ntacyo yari buvuge. Icyari kuyibaho cyari icyasha cyo kugaragara ko itubahirije amasezerano, ariko uyu munsi none ifite uruvugiro, kuko ifite
amasezerano ivuga iti igihe nubahirije ibiganiro twe twubahirije ibiganiro twavuye aho twari turi ariko gusa nyuma yo kuhava byagaragaje ko Tshisekedi we nta rukundo rundi afite nta n'impamvu n'imwe y'ibyo biganiro by'abakuru b'ibihugu ahubwo still aracyakora ingendo zerekera mu bihugu bitandukanye asaba ubufasha asaba abasirikare bo kugira gute kuza kurwanya M23 kuza kuyica kwanza no kuyirwanya gusa yego muri iriya nama yabereye i Bujumbura mu minsi yashize inama y'akarere yitabiriwe n'abarimo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye hafashwe umwanzuro wo kwamagana M23 kuba hari ibice yanze kuvamo ibi byatumye nibaza ntese iri tangazo ku kwamagana M23 hakirengagizwa M23 ndetse na ririya huriro M23 ivuga ririmo n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR Nyatura ndetse na Mai Mai ntibyaba bigaragaza kubogama kw'akarere kubogamira ku ruhande rwa leta nyine uko bigenda muri diplomasi ntago imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu cyangwa n'abandi bari buvuge ko M23 yo yubahirije amasezerano bari kuba bakoze iki bakoze amahano ntabwo bari buvuge ko icyo bagomba gukora bagomba kugaragaza ko leta ya Kongo ariyo mu buryo bwa diplomasi leta ya Kongo ariyo yubahirije amasezerano ariko giye ku bwanjye nanjye narabigaye ni gute uvuga ko leta ya Kongo yubahirije amasezerano M23 yarabikoze 85%. Ariko still wowe uracyagumya gushotorana kurasa M23 kwica abaturage uracyakomeje kwifatanya n'imitwe itwaje irwanisho imbunda uracyagura mercenaire uracyahamagara bigaragara ko leta ya Kongo yo nta na kimwe yigeze ikora so mbona ko East Africa ni yakinnye umutwe M23 irawemera ivamo gusa none nkavuga ko nanone East Africa yo itakora ikosa ryo kurwana na M23 cyangwa kuyirasa kubera ko ingaruka zose z'ibibazo biva muri kiriya gice cya Eastern Congo zose zigiza mu bihugu bya East Africa impunzi zihungira i Burundi zihungira mu Rwanda zihungira Uganda zihungira Kenya muri ibihugu byose nyine bibasha kugira gute gusogongera n'izo ngaruka so rero bivuze ngo navuga ko kuba baravuze ko Kongo ariyo yuheje amasezerano bakanamagana M23 nta kindi bagomba kuvuga ariko ibi byose n'ibivugwa bikajya no mu nyandiko ntabwo biba biri mu bikorwa tuyize ntiyashobora kuvuga mu buryo buteruye impande zombi ntabwo bashobora kubivuga ikintu kibabaje ni ukuntu bafashe M23 akayishyira kumwe n'iyi mitwe yitwaje ibirwanisho yindi imitwe itarwanira iwayo irimo n'iterabwoba nka ADF imitwe itarwanira iwayo ahubwo irwanira mu gihugu cy'abandi none bagafata M23 ishaka gutaha irwanira gucura abantu gucura impunzi bakayifata mukayishyira mu gatebo kamwe gusa byose nyine n'iby'ingaruka za ngaruka zo kuba M23 yararekuye ibice byose yari ifite ngo igiye kubahiriza ngo ibiganiro itari tumemo itasinyemo itafite icyo yakwishyuza uyu munsi irishyuza le 23 mars yego nicyo yishyuza ubu noneho biramutse bifayirinze yakwishyuza iki East Africa usibye kuvanga ibiganiro by'abakuru b'ibihugu ibyo biganiro by'abakuru b'ibihugu se yari ihari so nyine ni ikintu gikomeye rero njye navuga ko nanone ikindi navuga kuba iriya nama yarateranye ikitabirwa n'umunyamabanga wa UN w'umuryango w'abibumbye ndetse na Faki wa komisiyo ya Afurika yunze ubumwe akayitabira navuga ko ni ikindi kigaragaza ubutsinzi kuri M23 kuko ijwi ryayo riba ryageze aho rigomba kugera no kwicaza abantu bakabasha kuyivugaho ubwabyo ni ikindi byiza none se buriya leta ya Kongo yatangiye ivuga ko ishaka imishyikirano ifuza amahoro itifuza intambara na M23 niko yavugaga bwa mbere M23 n'ubu iracyabivuga ariko bigaragara ko leta ya Kongo yafashe uruhande rw'intambara ndetse igenda bigaragaza yohereza intumwa mu kudiringa amasezerano yo kugura intwaro ubufatanye mu bya gisirikare n'ibihugu bitandukanye
ikajya muri SADC igasaba ubufasha bw'igisirikare bigaragara ko yifuza intambara. Kuba akarere ndetse n'umuryango mpuzamahanga nka UN bikomeza kugaragaza ko amahoro ariyo y'ingenzi, intambara atari ngombwa, ntibyaba ari uguta umwanya mu gihe leta ya Kongo ikomeje kugaragaza kiriya cyifuzo? leta ya Kongo itakira nibo bagize iyo miryango uvuga international community cyangwa se za New African, iyo miryango yose igenda ikunda kuzana ibyo ngibyo. Ntekereza ko ntabwo navuga ko ari ugutubuza, ahubwo umuntu mbona atubuza ni Kongo. Uti gute? Kongo yazanye, iyo urebye ndetse unayikurikiranye ubona ko muri iki gihe idafite amerekezo, isa nkaho yerekeje icyerekezo muri SADC. Kubera iki East Africa yo ubona ko byanze, n'ubundi Tshisekedi nayo bari bazi ko ingabo za EAC zije kurwana, ariko batungurwa nuko zaje zigakora ibyo batari bumvikanye. Ariko nyamara mu byanditse siko byari bimeze, nabyo bivuga bica uruhande. Kongo yerekeje muri SADC, kwerekera muri SADC na SADC, ariko nabibona ko SADC yacitsemo ibice. Niba baranabibonye neza ejo bundi ubwo bari intuza Iwondoka muri Namibia, ubwo yasabaga ubufasha, ibihugu bimwe ngo byarifashe, birimo Zambia, Mozambique, sinzi n'ikindi gihugu, byifashe byanga gutora uriya mwanzuro, byanze kwemera, byanga no kuhakana umwanzuro wo kujya gute kohereza ingabo muri ntuza muri Kongo. Icyo ni ikikwereka uburyo bo batekereza n'uburyo bazi ikibazo cya Kongo. Ikindi, ibihugu byahise byemera kohereza ingabo ni igihugu South Africa, kimwe cyonyine ngira ngo South Africa na Angola. Uko Angola yo yanabyemeye mbere, za zindi 500. South Africa na Angola nibo bemeje kohereza ingabo. Ahangaha nabwo iyo birebye uribaza se niba ibihugu bigize SADC birenze ibihugu bibiri, byikubye nka 3 cyangwa 4 cyangwa 5 cyangwa 8, noneho ukajya ukabona mu bihugu 16 ibihugu bibiri byonyine byo bivuga ko bizohereza ingabo. Ariko ngira ngo nta kanumvamo, ahubwo nabwo ngira ngo hari ibihugu byavuze ko ubundi hari ibihugu bifite ingabo muri wa mutwe wihariye wo muri MONUSCO. Ibirimo Tanzania, Tanzania, South Africa nayo zivugiramo. Ubundi ni ibihugu 3 byo muri SADC byose. Kimwe cyonyine ngo nicyo cyemeye kohereza ingabo, ibindi izo byohereje zikaba ari izo ngizo. Ibyo bikwereka ko nyine kuba none se iziri hari ko zihari ziri gukora iki? Ibyo 3 bizifite hariya ziri gukora iki? Zabanje kurwanya M23, ubu se ko zitayirwanyije. Birakwereka ko Tshisekedi ubu ashobora kuba n'abageze mu mazi abira. Birakwereka ko igihe izi ngabo zabasha kuza zikagera muri Kongo, zishobora kugera zikanga nko za East Africa byagenze, zikamubwira ati twebwe tujogora amahoro, shaka ubyumvikana M23, akaba arahiye. Noneho benshi bakavuga ko Tshisekedi ari gukora ku buryo we iyi turufu yo kuba M23 turi kurwana, hari imirwano, byamuhesha amahirwe yo kujya gute yo kuguma ku ntebe no kugeza inyuma amatora, kubera ko Tshisekedi bivugwa ko we yagiye ku buyobozi atarigeze atsinda, yabaye perezida atarigeze atsinda amatora. Ibi rero bikwereka ko uko byagenda kose Tshisekedi we ikintu yifuza aravuga ati niba hari intambara tuzushobora gusubika amatora tukayashyira mu kindi gihe. Urumva iyo uri umuntu w'umutekinisiye cyangwa uzi iki, buri mushaka amaboko n'ubundi we gushaka n'ubundi buryo nyine buzatuma cyagiye cyawe kigira gute kiyongera. Urumva rero harimo challenge nyinshi kuri ku butegetsi bwa Kongo, aho usanga nabo abaopoza baravuga, abatari abaopoza baravuga, abari muri government baravuga. Urebye urubona ko twizere, ubirebye ubona ko Kongo isa nkaho iri kujya hagati nk'ururimi. Urabona ururimi ruri hagati y'iminwa uri mu imbere kwanza mu munwa, mu menyo, rufite ahantu ruri kwinyegamba, ntirwa kwinyegambura igihe umuntu utawubumbuye.
so nawe rero urebye kuva muri East Africa yazengutse mu bihugu byinshi ajya muri SADC naye amaze kujya mu bihugu byinshi cyane urebye ubona ko we ubwe byanga byakunda SADC niyo yateze amaboko kuko yaragiye ajya mu Burayi ajya mu bihugu byinshi by'Uburayi asaba ubufasha ibi byose nta na kimwe yabonye yakamye ikimasa wafata urugero kuri Macron uko yamubwiye ibyo nyine byahita bikorera ku buryo aba western country barimo babitekereza urebe n'ibindi bihugu bindi uko bigenda bivuga so noneho kuvuga ngo kwerekeza amaboko muri SADC niyo nzira isigaye kimwe no mu Barabu urabizi ko ari kuhagura intwaro ahandi wenda ni mu Bushinwa ntawe uzi ko bizagenda so icyo nakubwira cyo nuko Tshisekedi nawe ageze ahantu urugamba rumushyuhanye bigoye ko azabasha kugaininga nawe wavuze ku kibazo cy'impunzi nk'intego nyamukuru yatumye umutwe witwaje intwaro wa M23 uvuka nibuka ko i Geneva mu Busuwisi uyu munsi u Rwanda ndetse na RDC bongereyeho umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi ni ishami ry'umuryango w'abibumbye habaye inama cyangwa se ikaba ikiba n'ubu ngubu yiga ku buryo impunzi zabaye iz'abanyekongo baba mu Rwanda ndetse n'iz'abanyarwanda baba muri Kongo zacyurwa ariko ku bushake izibishaka ibi bintu birashoboka birashoboka tuyize birashoboka ariko ikintu mbona cyo nk'izo mu Rwanda zo ngo zacyurwa ku bushake habaye uburyo bwinshi bwa leta y'u Rwanda yagiye ihamagarira abanyarwanda kuza gutaha bakaza mu Rwanda hashize imyaka myinshi leta y'u Rwanda ibikora ikavuga ko abatarakoze ibyaha bakwiye gutaha abakoze ibyaha nabo bagataha bakagira gute bakaryozwa ibyo bakoze kuko urumva harimo abantu bakoze jenoside bahungiyeyo ariko ntibyigeze bikunda kuko hagiye havuka imitwe myinshi irwanya leta y'u Rwanda harimo abitwaje intwaro bagiye bafata ibirwanisho bakaza rimwe na rimwe gutera mu Rwanda mu turere twa Musanze biza kuba mu turere twa Rusizi na Nyamasheke ibyo byarabaye aho hose rero ntibikwereka uburyo iki kibazo kitazakunda cyane nk'aba bitwa impunzi z'abanyarwanda biragoye biracyagoye kuko ubushize ngira ngo banavuga ngo nabo baho ntarengwa bayihereremwe na M23 abo barangije icyabayeho nuko bahise basora itangazo ubwo ndavuga FDLR bavuga ko batagomba gutabuka ikintu bakeneye nabo bakeneye ibiganiro na leta y'u Rwanda bunga mu ryande bunze mu rya Tshisekedi basabiraga ibiganiro ngira ngo na Patrick Muyaya akunze nawe kubigarukaho asabira FDLR ibiganiro bavuga ko ngo Tshisekedi we yaranavuze ati n'abantu barenganye bakeneye gucyurwa bakeneye kujya kubohorwa urumva ibi byose ko bahuriye yonge ntikiza ko ari impaka zikomeye twiza umwe aravuga ati bacyura ndati ndabacyura gute bimeze gutya ikindi kintu hari ubona ko mu Rwanda hagati y'u Rwanda na Kongo hazahora ibibazo bikomeye cyane niba muri leta ya Kongo n'igisirikare cyayo barafashe FDL bakayishyira mu gisirikare bizagora izi leta kuba zakora icyo nakwita kwambura intwaro uyu mutwe cyangwa kubwira abarwanyi babo bakaza kujya gute bakaza bakemera guca bugufi bagata intwaro hasi bakayoboka ubuyobozi biragoye rero cyane biracyagoye ngero mbona ko kuba bahuriye nyine Geneve bw'impunzi zabo Kongo ifite nyinshi mu Rwanda n'u Rwanda rufite nyinshi zikiriyo bavugaga nkeya ariko nkeka ko zikunze kwiyongera buri mwaka tugasanga imibare hari myinshi rero navuga ko nibyo ariko biracyagoye kuko icyambere cyo Kongo ifite impunzi zifite ziri mu nkambi nizo zatumye urugamba rwa M23 rujya gute rubaho kandi nayo M23 iravuga iti imiryango yacu yicwa n'abantu muri FDLR baraje bajya gutozanya turaza mayimayi barazitoza ngo nibo bakuruye umwuka mubi mu karitsiye cyaze mu mihana yo muri kiriya gice cya Eastern Congo bakavuga ati twende dushobora gutaha FDLR igize gute itarataha ikindi bakavuga bati FDLR irakorana na
FARDC. Ejo bundi aribonye abasirikare bo muri FARDC bavuga ko abantu muri FDLR babitwa batayo, twaziye mu batayo, noneho bakitwa ba grand frère. Ayo mazina abiri yo masirenge bakoresha. Urumva rero ibyo bintu byose bikwereka ko haracyari urugendo rukomeye cyane hagati y'ibihugu kugira ngo abantu bazatahe. Mu gihe leta ya Kongo itazemera kumvikana mu bintu turuba ntago abakongomani bazataha. None zo ubundi kuki bibaza ko bayoboye iwabo ko mbere M23 mbere y'umwaka ko itarwanaga kuki batatashye. None bajya kurokana na FDLR yo bimusura amatangazo. Urebe n'abantu bayishyigikiye baba hanze baba opoza bose ubona ko hari benshi bamaze imyaka myinshi bataragera mu Rwanda. So navuga ko bikiri ikibazo gikomeye guhura no guhura ariko no gufata umwanzuro ariko kugira ngo icyo kintu kijye mu gikorwa nicyo kigoye. Hari ubwo M23 yigeze kuvuga ngo icyatumye impunzi z'abanyekongo zihunga kiracyariho. Iyo ntishobora kuba impamvu yumvikana yatuma impunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi baguma hano mu Rwanda. None se n'igihe ari twize M23 ntabwo yabeshye. None se uwishe ziriya nka yakubonye yakubabarira? Oya. Icyo ni kimwe. Umuntu wagiye agatema agafata uriya mukobwa baherutse kwica akamukuramo amaso uriya yakubabarira? Abantu twabonye benshi bagiye bapfa babushye. Uriya gufasha yakubabarira? Abantu twagiye kubona tubona babajyana Goma babatwaye babambitse ubusa uzandira amashusho arahari. Uriya yakubabarira? Ni ukuvuga ngo ibintu turi byuvuga gihe rimwe na rimwe ndabyumva rwose. Si n'umushyigikira wayo se nyishyigikiye icyo nzi nge ndi umunyamakuru ushobora gusesengura ku bibazo byayo ariko ikintu mbona cyo ni uko bidashoboka ko abantu bataha hakiri impfu zimeze kuriya. N'uwaba agiyeyo yaba agiye kwiyahura cyeka niba agiye kurwana kugira ngo uwo mwuka mubi uhave haze umwuka mwiza. Tuve muri Kongo tuze n'ubundi ni muri Kongo hari impunzi z'abanyarwanda ngira ngo zifitanye isano n'abari mu mitwe nka FDLR, Nyatura, za CNLD. Izo zagiye zitahana nabo mu miryango yazo bahoze ari abarwanyi bose hamwe bakirirwa ku kigo cya Mutobo hari i Musanze. None se buriya ibiganiro biri kurebera i Geneva biraza kuzanira itandukaniro hagati y'uburyo izi mpunzi zisanzwe zitahamo ndetse n'abarwanyi ndetse niba hari n'ubundi butekerezwa buriya byo hari icyo biraza kongera? Ngewe ibyo byose nyine turizere gase ni bya bindi byo ko za mission ziba zigomba gutangwa. Abantu bajya bakomeza birire mission barire ku bandi usanga ari ibintu imyanzuro igenda igafatwa ntishyirwe mu bikorwa. Ntekereza ko ubundi icyo leta y'u Rwanda yagiye ikora guhamagara abantu ngo batahe hari n'abagiye isanga mu makambi n'abagiye basanga mu bihugu byo hanze. Ubwayo ni procedure nziza cyane navuga ko yanageze n'umusaruro ko abantu benshi baratashye. Ariko ibyo bindi byo guhura ko biganira ngo impunzi zitahe noze barahura batahe abantu barataha icyo yahunze kitarakemuka. Hanyuma FDLR yo ifite ingengabitekerezo yayo n'abayishyigikiye izataha ite? Ngira ngo ntihataha FDLR hataha abarwanyi. Hataha abarwanyi FDLR ikagumya akabaho kandi irabyara. So ni ikibazo gikomeye cyane ubona ko kugira ngo ubundi mbona ko leta ya Kongo na leta y'u Rwanda baganira byakunda. Ariko bose bakareba ku nyungu z'abaturage. Okay. Twasoreza ahangaha. Ruba twasoreza ahangaha dushimira abakunzi ba Bwiza TV na Bwiza.com. Inkuru zirahari ejo mu gitondo tuzatuganira noneho ku bindi bitandukanye. Reka tubashimire kubwo kuduha like na subscribe na comment. Namwe nyamuneka mujye muduhamagara mudufashe mubyo mwifuza ko twaganiraho. Namwe mutanga umusanzu mukora ubusesenguzi mufate 6 mugire 9 rero 6. Ndabashimiye tuize nawe ndagushimiye. Murakoze cyane kubana nanjye.